Ise ele batho ba 17 ba seng ba tshwerwe mabapi le nyewe ya diranta tse dimilione tse 255 e leng tjhelete ya utlosa marulelo a Asbestos. Ba bang ba baqosuwa nyeweng ena ke mongodi e mogolo wa ANC ya kgeno nakona mosebetsing Ace Magashule. Di-Hawks di ripatlisiso nyeweng ena di tswela pele. And we discovered that she then received, there was money that was transferred from a different service provider until then transferred to your own personal account. The money that which is around more than 7 million. So that's when we then went and arrested her yesterday. And then she appeared in court today, and then the matter has been postponed to the 23rd of September at the Bloemfontein High Court, where she's going to join the other co-accused. Diedricks le baqoswa mo le ena ba tla boela ba hlaela hape ka pele lekgotla le phameng la dinyewe Free State ka la 23 Lwetse ho mamelweng ha bopaki bo lelekellang ho qala nyewe.